PJs. Sanibonani guys, how are you guys? Sebangazi kamhlombe kuJosie abe storyteller ngikhuluma izinto ezenzeke real life. Ufuna istory sekwenzekele real life, ufuna ukushare ungakhona ukushare with anybody. Unga inboxa ku TikTok kuJosie24 and then mina ngize nendlebe wena usenendaba and then ngize ngapha ngizosibekela abalaleli bethu nenibona bakuphi advice. Story time. Ubhuti angibhalela guys, so ubhuti ukabela ngibhalela uJosie like kilapile, I'm financially drained. Like kale ke tsamaya dingaka ke batlo tsamaisa tshweni la kokwaka but tshweni the monkey doesn't want to leave. Nina isanyapha la story. Ubhuti uyangibhalela ukuthi awuShozi mina thina sihlala ekithi be like umama mazangi awubene but ukuthi akangashadanga and awuShozi abakhona generational curse small fasting like believe it nakibona itse khakugaya mina ngithi abenko abantu abashadile abenko even nabomalumama abangashadanga bonke basahlala kagogo sonke sahlala kagogo like every household siyakuthi abantu bayashada bayaphuma baba nemizi abanye bayashada amadoda babakhela imizi mina eyithi azangenzeke awuShozi nake gotse ko poverty abathi poverty thina sikhule ku poverty ukuthi support ugogo siyalima amazambane like each and every shebo serisijang sizenza ngezandla zethu because of financial like umuntu olethe imali and awuShozi ngakutshela ukuthi sikhule like umalumama angamthandi kokwami athi kokwami yamthakathi uyamblock like wamblock for dilo la grade alukise ubuphilo bakhe like we didn't believe that umama befuthi uyebeka bekamela ugokwami athi ungazokunyela uma wena ungazokunyela uma like we like she was fighting for my grandmother because of bacabanga ukuthi bayamcala but awuShozi kokwakanatsheleka okukwambeka ganga manje izinto zakhe zivela manje sekashonile umthakathi kanzivela or awuShozi angakutshela ukuthi ugogo ne okay besupporta uye financially so besupporta uye because abantwana bakubhekana abantwana bayi3 bangasebenzi maluma beyangasebenzi umamkhulu beyangasebenzi umama beyangasebenzi mama makangashadanga maluma makangashadanga umamkhulu makangashadanga like bophelo bakho high no sebuphelo bobo right a structure nje siphila ngaso bisingasi right kusho ugogo beholi yena umuntu like tlamya gore ngare na go le wena goshi because of unemali esasa ona le child I grant every month so therefore everyone alalele yena ugogo if angakuthandi impilo yakho izohlakahlakana aribophilo babo tlohlakahlakana bothoko ube ngathile wekuluyile athi umalumama logogo bangazwana umalumama wathi kudala like asola ahlupheka afunana nemisebenzi ayekho contracting so lo bayamreject yabona so umalumama decided to time man ke ngihambe ngibona ukuthi yini into engenza ukuthi ngathola umsebenzi umalumama awuShozi like Dallas amaketha afuna umsebenzi even ase contracting ngibe contracting bebangamqashi bangafuna ukumqasha so umalumama decide ukuthi you know what let me go and check ukuthi kanti yini into engenza ukuthi mina ngingawuthola umsebenzi but abantu engihamba nabo bangahamba boy4 bothatha yonke le3 nabamshiya bangahamba boy2 bathatha lo1 nabamshiya the whole time usalayo abamthathi or awuShozi umalumama beyangana zimpahla like beyaphaba abantu izimpahla because behangana imali ukuthi angazithengile izimpahla especially after yena lokho kuhamba ngasazwana like beyanga like nahlupheka awuShozi aboma ngiyabona bona abangcono bathola like abantu babo babaphisa imali but umalumama ngoba indoda akunokuthi angathi uyojola adizwe so beyangana zimpahla like mangathi uchephilisa ukuthi ugqoka iskipa esiwhite sakhe or ugqoka ishirt lakhe legin izinto vele bekanazo like na ususuru khulile ka gare ga poverty inhlupho isayazi abare like unalile apartse itresa uchepa bisina siphile kanjalo like bongabi na more than 5 izimpahla zokuchepa and mawuthi niqetho zokuchepa una 2 pair ufeletse khona mo uthi awuShozi umalumama hambe vele ayikumakhosi ufuna usiza ukuthi waya angaqashwa ora awuShozi afika umakhosi amtshela ukuthi hayi nina yini senisebenza umuntu okhosa everything nangula nicela lasekini umama khona fase nonke empilweni angeke izibe successful umameni uhamba nemfene and emfene wena mawuhamba uyumaketha wena mawafika le babona lemfene ababoni wena so that's why vele bangakuthatha and ngeke la uzosebenza khona as long as umama kwasaphila or awuShozi umamkhulu umalume makabuye
vele angenelele ugogo ukuthi unemfene amthuka or awusozi lelo langane umalume wamthuka ngenhlamba ugogo wami wamthuka ngenhlamba athi kusho ukuthi nobaba wamuhla wena mthakathi uthi vele wamthuka like sonke saba shocked even umama nomkhulu saba shocked awusozi biyang because ugogo umuntu uzithulela umuntu okhuluma kakhulu yesahlupheka but I don't think ukuthi uyokuse inhlupheyo ore awusi uthi thina kumama msithu umamkhulu wami unabantwana abayi2 umalume wami unabantwana abahlali ekithi kagogo abahlali kagogo or awushozi thina esikolweni like beril bana balobori like siyazi ukuthi asina makhava kuba nonyaka lo sinabi khona makhava unalonga ho abakari kuna le trip ka ufela rilitsa my cause financially umama mbe yangakhona le mali ayithola incane fanele sithengele uniform apetshela khona nini ukuthenga school bags dabukile bayasithunga or like beriphila ba cut and paste kahle lewe besihlupheka ngakhona uthi umama bewuyo bekamela ugokwami bekamela ugokwami nga everything ana bekamela bekangafuni and bekakwata vele bekwata mthuku mama yahlanya lento lesabe isikolo le impilo yakhe akushaya uzoyokushayela yo sorry guys uthi awushozi after that ne lokucabana kwamalume vele nogogo wami uthi izinto zakamalume like lahlakahlakana or bophelo bamalume akabahlakahlakana umama waqala saqala khuluma kayi-1 like iqale kancane qala khuluma kayi-1 egcineni vele umalume vele wahlanya vele completely ngoba umuntu vele ngasagesi oba nalama dress la yabona ngathi ingubo amamathelene vele uhamba la ligangeni hamba vele adonsa umgodla abantu babona abantu abahamba vele adonsa imigodla so hayi le recycling but le nomncane ukuthi umgodla uphethe izinto ezingathi kwenzakalani ngaye uthi umalume waba like that awushozi like phela bakavele bathi sharp curve bathakathakana sa umuntu vele street kid la estradini nanoma vele somfuna simlande simlethe endlini ekusasekuseni vele uyavuka uyahamba akasahlali vele ithi kokwamathi miyekeni ujikisa izinto zakho hamba uyothakatha le athi uzothakatha mina bona izinto zakhe simjikelile awushozi ugokwami what awushozi fanele nafo kokwama ngizobhlungu asikawukabuhlungu orangaleso sikhathi vele nami sengimdala sengiteenage ngikho ubona ukuthi hayi man khona into shaya amanzi lana ekhaya like bophilo like abuna way forward uthi mangizoyenza umatric awushozi ugogo wami vele aqale vele like kube umuntu ukuthi vele siyaqala vele uba nenhliziyo embi yena noma mama vele sebayaqabana ke manje the person ngikamle umamkhulu wami indaba zagogo noma bekangazi ngeni bekangafuni ukuzingena so khani ngibona ukuthi manje umamkhulu wami bekazi ukuthi ugogo wami unesandla uyaganga but bangafuni ukukhuluma ngaye public because uma ngicela umalume amathuku ugogo ina bekasithulela or bekaphuma ingaphandle ahlale ngaphandle bekasali stand at all umama mbekubuye behamba phambili ugogo kodwa awushozi kwenzeka ukuthi kuba ne-incident ukuthi umama nogogo wami abasazwani bacabanga ukuthi angazi ukuthi kuba bangeini but kwaba nokuthi kuba ne-tension between them mina bengenza ugrade 12 ngaleso sikhathi or awushozi mangenza ugrade 12 ngami ngiyocela ugogo ngithi no bathi kune trip labs besiza khona like kuma universities sobona ukuthi singachoose bengicela ukuthi ungiphi imali uthi ngiqala umatha kanamali abe sengicela ugogo athena kanamali ya ugogo umama muzi ngathi uhlakaniphile ufuna ukumkhomba ukuthi ubani uzobona ukuthi mina kahle ngizanceda ubani because yazi ukuthi yiwi uyabanceda awusoze ngibona lapho ukuthi mari lokho kunenhliziyo embi so mina ngena kuphila like go fighting a hype fighting a high mamaka vele ugokwama athaka nayo imali and like besazi ukuthi ugokwama uhlala nayo imali uyifake etrankeni also zikibele mindset ukuthi ngifuna ukuyitshontsha le mali because ngazi ukuthi ibekuphi futhi bakawulala vele ngiyitshontshe awushozi ugokwama phuma uthi ngigijime ngetrankeni vele ngiyotshontsha imali my mindset ukuthi ngitshontsha imali ngifuna ukuya kule triple yabona uthi mangivula ngale trankeni awushozi kodwa ethi lishubana tjala lihlari all colors blue black red uthi kugcwele so brown as fine as rough as igodogodo uthi sigcwele manga ukuthi gogo limit emini ngangakwenza ngayo uthi ngisamangele awushozi like khona le skin sa snake are like ngobsize ngobu weight singaka or awusozi like snake or usuruthi so uyangizuthi kokwenza ngesnake uthi awusozi kitsoleleka kwa uthi ngivale vele ngokuthuka vele ngibaleke vele ngihambe ngiyotshela ugogo ukuthi ngiyotshela umama ukuthi ngale kugogo kunani ngichazela umama
uthi ngimtshele vele ngimtshele nangokuthi ngithole iskin snake esingangani. Uthi umama athi yo asambi yongikhomba mntwanami. Or awushozi athi siyangale sithola ugogo vele seka khona ngalihlule ukuthi uvula lela trunk. Uthi vele afika athi ngifunani ngapha ngifuna ku like gobe awkward to extend ukuthi abone ukuthi ngibone something. Ugogo wami abone ukuthi khona into engibonile bengizokhoma like a sense lo arimulo okhona ubona dilo tse di regalang ko lapeng ungazi ukuthi ukwazi kanjani. Mama monitoring spirit wakamtshela ukuthi mntwana khobe kangapha. Ikilo abona uthi hayi awushozi vele umama mvele asabe athi wena ngitshela athi ngithi ngiyakutshela ugogo umalume ambeka right ugogo uyathakatha mama uyathakatha athi uqole namathini wamafutha amnyama ama transparent. Uthi vele ngichaza uthi umama vele athuke uthi athuka athi mntwana phela if uzibone lezi zinto lezo ugogo amshuthi if ugogo wakho if ever yathakatha uzokwenza the same way ayenze ngakhona umalume wakho if umuye vele ayenza umalume wakho uthi abe so. Uthi vele umama mvele abe stressed awushozi uthi lobo busuku awushozi no hole tjatsi le gane modimo le beile gore today o ke tlo mo senola. Uthi hayi vele sidlule lapho sikubele ngeze awushozi ngihambe vele ngiyozilalela. Uthi hayi vele abomama mina bahamba bayozila. Uthi thina sikhule like ekithi bengasi like in one house bekunama houses like indlu ngapha sekitchen ngapha kulabo gogo ngapha kulabo mama yabona. Uthi sikhule kulezindlu ezinjalo yabona. So awushozi mina ngihambe vele ngiyolala. Uthi awushozi mina besilala like ama siblings besilala endlini eyi-1. Uthi he awushozi mina ugogo amasolala silele vele sihambe because of because suspect ukuthi sibone ngibone intulutsa hayi ubona silele a right wefuthana attitude ngivula ngapha ubona ani attitude a right awushozi now perfect no simuthwala lwangi bengana ama signs ukuthi uyagula beka right 100% right. Hayi uthi how exen awushozi mina ngizwa umama mvele uyabiza hey kabelo sizani exen siyavuka uthi awushozi siyavuka ngabo past 5 ngiyavuka vele awushozi ngizwa umama mvele ngibiza ngithi olukho kwamseka menzani. Uthi masikithima vele usound ivela ngalula ngakhona gogo ulala yi1 endlini yakhe. Uthi awushozi sifike vele uthi mangifika ngale vele awushozi arikulobona vanu babona bonya upesi mabashaya igezi ukuthi babanjani baba athi ukukwami awushozi komkofatsi ulele uso athi ubambe ari uthwere nthengo athi vanu sibone like sifebi lesibasifebi sifebi mana sazi sifebi lesama ama almost ngibheda yazi enikhuluma ngebandla almost ngibheda isibebe nasazi isibebe angisho ngesindebele sithi isibebe. It's like abantu abahambisa izinkomo vanhu basiphathule basifethe caps nasaza ngisho. Uthi ugogo like ugokorani like ugokorani athi ugokorani like the facial expression yakhe kube ngathi ukhona into ayibonile like emthusile like moto uthu ufreeze like that. Our facial expression yakhe like ufreeze like that ukuthi bekathukile izandla zakhe zikokorene so uthwere sibebi momatsohong uthwere sibebi or awushozi uqoke ne dress yakhe yabona musama dress abogogo lawo ke bo la ke lace and then moki lengathi ma anoroko niyabona athi uqoke kanjalo awushozi uRobert Kofasi utla remoshimana omunyane umuntu lo ufreezile but like usaphefumula but ufreezile like ukokorana kangafreeza mazothi ufreezile ku position of freezer. Abona uthi vele umathi kitchen mabiza umakhelwane simthathe semise sibedleni. Uthi vele umama amrephe vele ngiwo or awushozi sizamile ukumdosa like umdosa so ukuthi abe right atha nithi bongathi biltong ufreeze njalo akashintshi position noma simfake emotweni sihluphekile umuntu akashintshi we had to uthi sibeke isponge simbeke so cause ufreeze it urile muntu. Awushozi vele athathi umuntu ayisibedlela fika isibedlela kubuza ukuthi kwenzekeni akinomuntu one explanation sonke silele kusenza mthola so yabona uthi umuntu ufreezile awushozi so as much as afreezile so are like kuna lokho freeze la or motho ubethile ke stroke nakhona ukumbona ukuthi ushaya stroke athi ugogwami ufreeze so ngarile bala explain kanjani nangibamba mara ngathi wathi ze then afreeze like that uthi ube kanjalo. Uthi hayi makafika isibedlela vele bamcheck or funny enough awushozi afreeze so mo litlalo la hayi athi
ugqobise lamafutha lamanye amafutha ongabona phakathi kwalamabhodlela ugqobise lamafutha la ngara anale diphathana diphathana king ama-sticks amancane athi la so ugcwele ama-sticks lawo athi unuka imithi phu athi umkhali mushu or bekathunisela or bekayenzani athi unuka imithi athi awusozonal awuso sister omunye masifika esibhedlela usister wathe mina ningangifaki la angeke ngize ngimbambele umuntu bekayenza into ezisnacks yabona uthi vele na wala wathi ila ngiphike up khona ukuthi lo muntu uyathakatha athi kunala ngene khona bewurong khona afika bamshaya uthi ushayike emzini ukuthi ufike kanjani endlini ngiyazibuza but ufike ngene la kurong khona bamshaya or awushozi afriza kanjalo umuntu bahluleka ke kumnceda umuntu wabese atima kanjalo right awushozi gokwami ashone kanjalo ke uthi hayi makashonile awushozi sibuye endlini vele ushone vele immediately sangisize simshiye sibuye simlindele bam-admita abasabhizi ngaye vele wabe soyashona hayi sibile endlini awushozi or awushozi sonke ngisho siphume sonke umamkhulu wami sonke sishiye like my sister nabataya wamamkhulu wami uthi awushozi masibile endlini sithola vele abantwana abekho endlini base next door next door masivela vele sisiyavela vele ngimoto ngisiwa kamakhelwane bala limoto le esicela khona ukuthi basikhaphe esibhedlela ngayo balapho masivela ngiyababona nabaya vele manje bafuna nemzini ikilobona ora awushozi bagijima vele basemotweni bathi ngale sicushwe imfene kunemfene endlini kagogo kunemfene ora awushozi samanga imfene ifuna nemfene endlini abona uthabela ubaba sekuzokuthi asameni sobonana abantwana umuntu bakhuluma ora awushozi aritsena konqonga kukwaka imfene la gogo simthole khona lele phansi sithola ihleli lapho imfene ithule ithi tu irhahletse imahla uthi sithi siyayiphi uthi lo baba lo wasekusovela akhiphe patla like nithini isibhuku nethini indondolo nithini ngasipedi siroho yabona akhiphe vele into le athi vele uyishaya ufuna ukuyixosha athi imfene ihlale standstill ihlale ingamuvi uthi ihlale like ihlale to extend ukuthi ngathi imele vele ukugwama uthi sithi sayishaya imfene ingafu uthi sishaya phela ngokuyisaba ngeke phela uyisondele straight lecture sishaya ngokuyisaba uthi imfene azange iphume endlini kagogo uthi yahlala lapha phansi or beyithi so awusoze elelethi fase isaresilo ithi nesibhuku masishaya ingashifti ingakhali ingayenzi any sound ihleli lapha la exactly la gogo simthole khona ihleli lapho or awusoze ngathi ingangami uthi umama musi wasikhihla wakhala awusoze akhala athi umfowethu washo sangangambelieve umfowethu washo uthi umama wakhala umamkhulu wami bekangasiwuye like behasa likene meola or like umamkhulu wami bekangazi likene uthi uvele wayibheka waphuma vele wazile endlini yakhe or awushozi imfena zange iphume uthi kwaza nikhoma community manje ngisho sokuyashikaza ukuthi emakhaya kunjani kwenzeka into kuyahlatshwa uthi indaba iyagijima masin community vele sebahlike vele konqongo bahlobana thweni uthi imfene azange iphume community decided ukuthi you know what ashisende ndlule akushisende ndlule le mfene khona uhamba my mother was like sicela ukuthi sinqabe ugogo le mfene izozihambela sicela ukuthi sibawo sinqabe nogogo qala ura ushozi ukhuthethi community so apitha mathayi bafuna ukushisa indlu kagogo ukuthi gogo yathakatha uthi mama mabacela athi ngicela ukuthi nihambe le ndaba sizoyisolve as a family sizobiza umakhosi uthi awusoze usagcwele kanjalo uthi umalimami abuye umalimami like mirire ihlakahlakani uhlakahlakani unuka elinye ukhapha umalimami abuye umalimami back to normal ufodile ufola umalimami abuye athi ngathini ngathi umama uyathakatha wangithakatha ngathini namuhla bathi ushonile bona ngiright or awushozi umalimami beka right umalimami vele wayithuka le mfene vele wayithuka esengathi uthuka ugogo wayithuka uthi imfene vele yaphakama vele or awushozi yajoka munyaka uyatsamaya ngoba iveke vele la prepare la khona umncwabo gogokwami or awushozi the sad part ukuthi besine funeral cover but leza amakhaya vele elinko wayemunga class bekungana kudla besinganamali ekithi bekunganamali or awushozi umncwabo vele gogo zangisimhlalise emuchari isikhathi eside because of no snatchelete uthi vele wahlala 3 days after lepo 4 vele wabe soyanqwatshwa vele gogo make tunqwatshwa lana ugokwami or awushozi ichweni elayabuwa uthi imfene manje behamba ebusuku begidlisa
awushoze ne uthi le mfene le iyahamba phezulu kwendlu athi ihambele alotla motho a dira swele athi iyahamba ethi gu ari ihlale phansi digedling uyizwe ukuthi manje ihleli phansi angeke athi awusothina angeke ngithulale ngiyakutshela ngeke ihambe ekseni after 3 khani ihamba uthi amacethe uhlala phansi athi idonsa lamazipho lapha phezulu ithi or awusoze isenze kanjalo isikhathi eside to extend ukuthi mina vele ngiphume endlini ngiphume manje vele uthi vele ngithukanyele vele ngiphume vele ngithu uthi mama vele nabe yaphuma vele ayithuka athi wena mama uthi vele bekayibiza ngogogo ayithuka ithi izohamba malimambe imsaba umalimambe kuyi vele bekhona ukucontrol or awusoze thina besiphume endlini sithume bengeke izihambe athi yohlala athi kamakhelwane kithi bebasele bazi ukuthi ngale bahlupha imfene or awushozi ubaba wase next door angithathe vele athi asambe insini kumakhosi lento le like serious or awushozi leso sikhathi engicedela umatric ngabereka di piece job uthi imali yami yonke we are trying to fight this animal the animal ayihambi so uthi manje sengihambe umakhosi wethu athi mabeza umakhosi bazochubelela abantu rangibadira izohamba for a week or two sizolala sibe ne peace but after isikhashenyana especially I feel like ukuthi especially makungani imvula after sawuthi imvula engandlula izobuya ngifila ngathi lutse abantu khashanga lihlatswa kibhula after imvula mayina siyazi shosho ukuthi lelo langa ebusuku izobuya athi yobuya iyenza awushozi manje iyenza wesi ngothi mawulele athi ngisho thina izindlu zasekithi like di ingwa imo aruzuzwa ngale ngasekitchen amaphoto ingenile kitchen or awushozi arina boroko arina peace and financially angeke sikhona ukuthi singamuva sishilo yamuzi like siyahlupheka sinamali mina ngisebenza ama piece job like ngiyapatanisa ukuthi ngithi bakhona ulala abadli because umuntu bekanemali financially akasena umama uyasebenza usebenza ema kitchen but imali yethu manje ayihlakani awushozi ugogo wami uthi zokushona umama mkhona uthola umsebenzi emakhisini umama mkhulu mina uthethe abantwana bakhe ozidlalela emkhukhwini koGauteng wabereka uthola khona uthola umsebenzi umalimami naye ukuthi uyothola umsebenzi ama piece job njengami like impilo yethu yes icacekile but the problem that we have ukuthi there is this monkey I refer peace or awushozi ngwala so ngihopela thusho for umuntu ongakhona ungireferra to someone ongakhona ukuthi lemfene ayisuse cause like kilapile imali yami iphelele emfeneni abomakhosi abayikhoni there is this man ofare ukuthi ngifune inkabi zizoyidubula ife but singasabi ukuthi what if sithi ayidubula kudubuleke mina or kudubuleke umalimami or kudubuleke umama because of this thing is spiritual like yemithi so angazi ukuthi ngenze njani anyone owaba kule situation thini sigithi sihlutshwa into ecreate ugokwami ngiyenze njani ukuthi ihambe please advise. Hi guys yo ngathi umdala ungakaboni yazi nempilo like uphila kanjani yabona ugogo ne la bamshaye khona benze right bamshaya nalemfene yakhe so manje ushonile ubashiye ngumthwalo azi ukuthi bakavalile ukuthi bangasebenzi ubashiya lenhluphe mara na why abantu bathathayo baleke bavala abantwana babo ukuthi bangabi successful why mara like bupilo mpe bobuso. Bye bye guys.